postaju upamćeni oni koji grade. Skoro da nema stanovnika Beograda koji ne zna za kapetan Mišino zdanje u kome se danas nalazi rektorat Beogradskog univerziteta. Gradeći to zdanje, jedno od najpoznatijih građevina 19. veka u Beogradu, kapetan Miša Anastasijević obezbedio je sebi večno sećanje naroda. Ko bi inače danas znao za ovog trgovca, ortaka kneza Miloša, dunavskog kapetana i najbogatijeg Srbina svog vremena, koji se obogatio na monopolima koje mu je obezbedio knez, čoveka za koga bi danas rekli da je bio tajkun. Posmatrajući iz današnje perspektive, kapetan Miša je bio vlasnik prve multinacionalne kompanije u Srbiji, čija je glavna kancelarija bila u Bukureštu, a uprava u Beogradu, i u kojoj je radilo skoro 10.000 ljudi u 23 velika stovarišta u podunavskim i posavskim gradovima, a robu prevozilo 80-ak brodova. Večnim ga nije učinio njegov posao, već ova zgrada, građena da bude dvor njegovog zeta, sinovca kneza Aleksandra Karađorđevića i pretendenta na srpski presto, kneza Đorđa, za kog je bila udata Mišina kćerka Sara. Anastasijevićeva ambicija da na presto dovede zeta Đorđa bila je jedan od razloga zbog koga je 1858. godine bila sazvana Svetoandrejska narodna skupština, kojom je on lično predsedavao. Skupština je prinudila Aleksandra na abdikaciju, ali većina poslanika bila je za povratak kneza Miloša na vlast, pa je kapetan Miša doživeo težak politički poraz, zbog koga se povukao iz Srbije, preselio u Rumuniju i prestao da se bavi politikom. U Beograd je retko dolazio, a jednom takvom prilikom, 13. februara 1863. godine, zastupniku ministra prosvete i crkvenih dela Kosti Cukiću predao je zaveštajno pismo u kome je napisao: "Rešio sam da poklonim za potrebe otečestva moju veliku novosagrađenu kuću na ovdašnjoj velikoj pijaci podignutoj." Te godine je gradnja zgrade, prema planovima češkog arhitekte Jana Nevole, bila završena i na Malu Gospojinu u nju je useljena velika škola, preteča Beogradskog univerziteta, koji je tu i danas. Skoro godinu dana ranije, u noći između 3. i 4. juna 1862. godine, posle turskog bombardovanja Beograda, sa prozora te zgrade, koja je još uvek bila u skelama, srpski žandarmi su vodili bitku sa nizamima turske policije, čiji je položaj bio na velikoj pijaci koja se nalazila na današnjem Studentskom trgu. Zgrada oštećena kuršumima služila je u tom sukobu kao bolnica u kojoj su donošeni srpski ranjenici. Danas je teško zamisliti da je prostor ispred rektorata bio velika pijaca, a da je današnja Vasina ulica bila tesna i krivudava, puna turskih dućana. Bile su to saračke, nožarske, duvandžijske, papudžijske radnje, kao i bozadžijnice, aščinice, alvadžijnice, bakalnice i kafane. Pred samom pijacom Vasina ulica se delila na dva dela, zbog trougla turskih kasapnica, a kažu da se, pored tih kasapnica, skoro nije moglo proći od velikog broja pasa, od kojih su mnogi bili divlji. U takvom ambijentu nikla je palata koju je izgradio kapetan Miša, koja je zbog svoje graditeljske i arhitektonske znamenitosti bila predmet divljenja sugrađana. Palata je bila vesnik evropeizacije Beograda tik uz hotel Imperijal, izgrađen na mestu starog turskog hana, decenijama najbolji u Beogradu. Između velike škole i Imperijala nalazila se jedna straćara u kojoj se nalazila antikvarnica, prva u Beogradu, čiji je vlasnik Đoka Đurić, osim starih stvari, prodavao i knjige studentima. Današnja ulica Vuka Karadžića bila je krivuda visokak sa starinskim kućicama,
dok se na vrhu sokaka nalazila čuvena Jamandijeva aščenica u kojoj su za jeftine pare pili đaci i činovnici. Trospratna zgrada koju je izgradio kapetan Miša delovala je još impozantnije među niskim straćarama oko nje. Služila je i za predstave belosvetskih gimnastičara i akrobata, a ostalo je zapisano da je jednom neki akrobata zategao uže od zgrade policije do kapetan Mišinog zdanja i hodao po njemu, a ceo tadašnji Beograd se sjatio da gleda to čudo. Najbolji pogled na beogradsku varoš pružao se sa te zgrade, pa je u staklenoj osmatračnici na vrhu danonoćno stražario opštinski patroldžija, motreći da negde ne izbije požar, a ako bi video plamen, on bi trubom pozivao opštinske požarnike koji bi sa šmrkovima išli da gase vatru. Nije kapetan Miša ostavio samo ovu zgradu svojoj otadžbini, već je čitavog života pomagao srpsko društvo. Ostalo je zapamćeno da je pomogao osnivanje čitaonice, kao i da je stipendirao mnogo siromašnih učenika i pomagao crkvi. Primer koji nam je dao kapetan Miša govori da u istoriji ostaju upamćeni oni koji grade i stvaraju nove vrednosti, a ne oni koji ruše i razgrađuju. Zato su i zaslužili da ih i danas pamtimo, a oni koji su se protivili promenama, koji su rušili ono što se gradilo, koji su se plašili napretka, danas su sa pravom zaboravljeni.